أعوذ بالله السميع من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم الصلاة والسلام على خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا لا يمدين آمين. Mbadou ni ala ka dien ka ben le 28 8e mois l'année 2021 ambe farawo badala ni sagayna ka dil ala fe ala ka here kan ala ka ansago kan la ma cheni ala ko de ala ka ambla usraka ambadou ambi ala fuya ka ala barkada ka ala kulmando vraiment iba fale no bi ni watina ko ka dil ala fe ala ka ambele de kishi ani batkelaw balajele ka dil ala fe dugu munum bi ala ka here kambe bango ala ka tanye fe jamana ka du dakle fe ka bo dakle fe nin kenen ka ame fuli ani ba ma sey barkada nyi yanga khaydi ma no zabza mi wax sidi sharifu usman madani aita ka kuñ mondo ka barkada dugo kay kay ya fa ala ka here kambe ala ka sugo kay ala ka namul ala ka nandi ala ka nalabla ala ka biya kama sallallahu alaihi wasallam ame frawo dangana la watina inshallah ni watina amaka amenondo kuru konnana no finance ewa ka toujours frawo dangana la ka dili ala fe ala ka ana bela jela kishi ala ka ambeta ka bo anyere toroma ka bo danfe be toroma ka bo ewa anga glani fon fana toroma solli ala mustafa karim mbade mbe jikene de mbe jikene ya mbe jikene ji la kusro ya أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. Alhamdulillah tanube alay sanya be alay ala minye ni fe nunu karaba onye ko kay yelenga fen ka soroni ala ka karaba le kunde si shi kundanye ka nunu karaba ko kay yelenga fen tanube alay ala ko karaba anye ala kana fuike anila mbadon ni ala ka jen anya fo ay tukum na le 28 8e mois l'année 2021 ambe juela mara konnana ambe farawo baji sanfe ni sagayna ambe na batke ni alaka jen adama de te fuyi ati fuila wa ti fuido mogo te fuyi mogo ko adon ala de famay wa ala de bisi febela ala ye hakli di ama anyi kurungla ay hakli di ama e wa kakla ka doni dama anzira ka batigalaw labe a foma kurumbulaw nin be ala ka hakli meni ala jora aka nyangata na ka balo ka adama dina ika don bitum ka fere betum bo ni yoro ina sisa anfle ji safe bejigi dame alaka ani kurumulla bejigi dame alaka ani kurumulla ulla alako ala kirama sallallahu alaihi wasallam o febbe sababu wi wala kira ko ama ko jon kanga sababu mine ka soro ka ala mine bo anya ye karamogo do ka kalanu ka kodon olu ko sababu te chen ko ala dron ne chen bo ala re dunye sababu blay o kuma sisan an jigida me alaka are kurumulla ka soro ala kele parce que kurumulla de donde bola o kuma an jigi ala ani kurumulla am wode laje wani batgara sisan ni ko joni andige ama fo kurumulla de andige mo shi tafala de andige o abo chugura fana halni bani kara afogo mu humala me ala pne mo la mo tufo ka ira adama diuna ko mo kanga do ala be wa ala sababu blay o manga sababu bunye anga sababu labatu ka fara ala ka o be ala redwe ka dil ala fe ala ka bayntige nanye herela ambade fon fe mina ko anye ani minu mina anko fe ka dil ala fe ala ka ambe kishi ka ambe taka ala kana bashi fu kana anga jamana mali ala ka kishi bango ala ka do dakleve ka bo dakleve abalma kedu ana dinga na ka garbuke ali sangare ka bo bango jula mara konna ngulungu ko minna dugla min to sira ko jeda la kasiri bo ko irma jo kado bugula
walma juela an ka foli bɛ an ka dugawu b'a an ka barikada an ka foli bi an lamɛnbaa bɛɛ an ka page sanfɛ YouTube sanfɛ Facebook sanfɛ WhatsApp sanfɛ ani groupe kan nin kɛnɛ in kan an bi an ka image aspect mɔgɔw fo k'u barikada k'u waleɲuman dɔn ani groupe Viali Sangare jamakulu bɛɛ lajɛlen an ka foli bɛ jamana 210 bɛɛ an ka dugawu b'a bɛɛ k'a deli Ala fɛ Ala ka hɛrɛ k'an bɛɛ Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما أنتم حارس عليكم بالمؤمنون وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم صلي سبحان ربك رب العزة عما يصفون والصلاة والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.